Zdravím vás pri najsledovanejšom východoslovenskom bouldrovom videu. Čaute. Môžeš ísť. Aha. Dýchaj pekne, poď. No, že kam? Ideme na bouldre, vidíš tam to. Natož moje boty. Správna obuv. Legenda hovorí, že posledný majiteľ týchto topánok vylezol 8-čko, takže možno ti prinesú šťastie. A teraz realita. Zabudol som si to majiteľ. Nevedel som, čo vám hovoriť. Ani ja. But before you start pointing fingers, I know what we got to do. Make it all about me. I make it all about you. Girl, you must have lost your mind, thinking you will find a flame with someone new. Môžeš natačiť aj normálne zvuky. Poď. Tak. To sa šumíka. Hej. Úplne. Poď. Mi čo lezieš? Toto tu? Neviem, ako sa to volá. Ty kokso, svetel problém tuším. Ten start, trošku vrchnú pasáž poskúšať. Poď. Pekne. Ce matin-là, elle lui avait laissé quelques mots sur la petite table en Poď, bois dans la chambre. krásne. Sur le papier, on pouvait lire « Mon amour, Nádhera. tu trouveras la référence de mon rouge à lèvres que tu aimes tant, déposé à l'arrière en guise de baiser. Pekne. Aj ten spodok, vieš, že keby z toho štartovného madla, tú ľahšiu variantu. Čo ti robí kus problém. Z toho, hej, z toho spodiaku, že si skúsiš ten krok. Mais dans la baignoire, pour détendre ce corps long, Poď. que tes caresses ont rendu fou. O, tam si. Pekne. Ton perroquet avait l'air malade. Il ne chantait pas. J'ai allumé la radio et il y avait de la bossa nova. On a dansé ensemble, je crois. Alors, j'ai pensé Predstavíme au charme vám du bel air. lifehacky na bouldering vonku. Číslo 1, svetlo, reflektor. Číslo 2, ďalší reflektor. Číslo 3, keď je blato, stačok.
Ty. Čo si? Jaký som dostal krč do dytka. Ale dobre, teším sa, že som to vedel takto tlačiť, ale... Boľavé lítko číslo 1. Mám tušenie, že ich bude viac, no. Piči s tým behom. Nemá mi chodiť behať. No poď. Same old story back again. She's not a lover, she's just a friend. I'm sick and tired for you to blame on me. Now you think it's funny. Tak ideme s bouldrou. Yes, dvojhodinová seška za nami. Poskúšali sme dačo. Tak sme vyviezli. A ideme domov spávať. Áno, dnes podmienka celkom v pohode. Konečne sa na vás usmialo trošku. Hej, prosím, Slniečko. konečne je toto. Bude tam aj dačo povedať. No, lebo posledné 3 alebo 2. Dva, keď sme tu Dva boli, výjazdy. tak sme išli do Marhoniska. No, A dnes to dobré. hej. Aj ty si sa dostala ďalej v šestečku. A ja som Vyliezol. konečne suchý boulder jeden. No a tú ťažšiu variantu si tu tiež skúšal. Hej, to je pecka, ale musíme ešte nachytať to tam. Ale to pôjde určite. Hej. Takže tak, si ja Bye bye. srdečke.